tim kunong, tim yase, tim matara, tim bamla, tim yase, tim bamla, ba yanya si tim ni ya timba, nyege weni wang mati timna, duka weni wallam timde yasana, janya se ba yase asinkenne, asinkemba, ba yase yurbanne, yurbamba. To, timblana kugtulugele, wembi sudo bukonanda lele donamla. Timba ke rangbadage, rangbada kutulu weling, rangbada kutulu weling. Anga bona Egypte, pede loko kubong na kuro, bayas Egypte na. Pharaon de Egypte. Rangbada ge Pharaon wa, rangbada wa mana Egypte. Rangbada wa mana pyramid wa wimbi danna Egypte dana. To, tajajana wakojo namo do timba. Bogojo nana badamana yir kubom bonge bayak si Niger Congo na. Yir kem kubong kem kada nyan na wemba ba bese wolof wa sinjena. Wemba ba bese Flandemba sinjena. Wemba ba bese Congolais wa sinjena. Wemba ba bese Afrique du Sud de rangbada na bere ne barngable bobda fuk kada ganyan na wemba ba ya wasa se guru wala la dona. To guru wada ga timba wale. Menan timba elena guru da ne bera wale ba ya wase gurunsi elba ali guru da nga bogone gurunsi kem kocho lille Burkina Faso na Mali de frontière de Farande. Burkina Faso na Côte d'Ivoire de Farande. Burkina Faso na Togo de Farande, Ghana Farande. To de Farande kenge bogon bocho. Me Burkina da. Nana bogon bocho nana. Do bade chajana fungo Egypte ne bagali Egypte. Bokoni banja de lem Farande ne. Bokoni Chad. Loko lere ba yasel Chad ne bogoni namo. To Chad de chore woroge bogon batala lele po Burkina Faso de Ludndana. Namo ge Empire du Ghana Ozu. Empire du Ghana Soninkewa Ozu kna. 3e siècle ge ba base ke sous. Kokon ke be ale 12e siècle. 3e siècle, 12e siècle. Ge Empire du Ghana wajo. Empire du Ghana wajo ne kilam photo si. Larbu wo ngona dom pambayam Empire du Ghana mba wayam
wayana larbua zinaria tu kela tuni kela baka boro na bayana larbua era. Donc Ghana de so jawa ne bere na wemba ge nyaze gbamana bo ka bande na tro te vei de na tlemge bazo balile bangba ra bumuna banga yana larbua to de sat kana wemba bajona empire du Ghana na bagbada batanna mo nge parabam benga dim alu bokon batala gurun sida ogon batala gurun sida no bangba aliona febia nage gurun simba age fadaga tevena ton na nyime sibala yo badana bere sese ai ablena do deze dubulanunda do solanunda dubudu so bonunda to bonunda ablena sudmla ademla to asenya gazo adde yegade adde farande nambeze na lane nambeze na boni brozge nyanna gurunsiwa bam wemba begezena nyanna wa Ghana de soda nyanna wa Côte d'Ivoire de soda nyanna wa Togo de soda nyanna wa Benin de soda to wemba bege tembana belba gazo bonu wenti to Togo dalele dona baya tasese alijo baya tase basare baya tase fozo baya tase malfakasa baya tase kurunga bonu na tonwa inamuge wemba bege gurun siwa baya wasi tembana belbegeze bokoni busu begeze blana bada nyanna kolua nyanna nowa na yirwa ndende na ziyirwa sede ndende kama tem ge yiri gurun sida beka sedwa kolua na nowa na urumawa na ndende belamge tambezili asase sede to belabada na kone bayera busu bonunda abige nyingeze na buro lele nyongon nage lanunda parce que awenye tambe tanja akazo lanunda lele nyombo de amusudu nage bone awenye tamba bone donc biyele nage bogonne baja lane nebera waja lane nebera waja bone nana biyele nage bogobia nebera wemba bege dawana mbawna baya nebera sese lamba lanemba nana donc temo jona kurunsiga bege bang matitim boro ge yiri nakro wa gale songay farande songay ne empire nakro dromle empire to zonge parce que Ghana de empire wojo
al 12e siècle na kle kuoro Mali de empire wojona bo du 13e siècle al 14e siècle kle que de salege empire du Songhai gaw de capital ge gaw empire du Songhai wojo to empire du Songhai kan kadage molo wa gali bokon tim la donda molo wa gali nana suwe ge ba gali namu ba gali nasa se de wuro sowe ni de sata balat mere Songhai dana ba yayi se Soni Ali Ber ele waze 1495 ele waze na nge kefalo wogone ba yala se Askia Mohammed to Askia Mohammed na ele de satana ba zimara se empire Songhai da ande ke malwanne bangbanya yumti parce que empire Songhai do wa base yuma pa yena larbua do ande ke malwanne bangbanya yumti to biyelina molawa bede ke malwan bana nge badana bere wala tuba eze so mais Askia Mohammed de conseiller walang rapport ge ba sayinki ba wole ngne la do chona alwa de rapport dage bele se molo wemba ba la tuba na bede tuba fay dede nouveau ne ban nawe bende lizasnda ban nawe bende bonyo sulum lana bede tuba fay dede biyele suba base molowa pa yumtina molo wegeze na bada dabata de ke barna bada dabata ogoni tim la donda bone na tono rose aljo baflo farando wamla basar farande fozo farande malfaka sa farande kurunga farande bogoni atala namu be bazo timba wa mo nya ba ya se réfugié wana malba mo ba sebe de damane da bogoni bazondo vuluna gabale boboze osu bede kereze birki bede kereze to lele molo wana timba balara kudum namla timba bam bede konda bijanyaze 16e siècle parce que muna mate sodana Askia Mohammed wa bok uratna Ali Ber desem 1495 na delerige pado marawena awole se ba woni besim malwan na donc bugenya ze 1495 entre 1495 na 1600 1500 plutôt entre 1500 1600 1501
Donc, 15e siècle, enfin 16e siècle, début du 17e siècle, blague, molo igeze, bokone timda, nana. Molo woro, lugo bien na bere drogo goni. Bela mbage yirwa andendege bo yozi. Wembi yele bo yozi na ge malwande, Islam. Din Islam we naga bere bo yozi. Atefe, bege flandemba, nebereke laumba, nebereke zabaramamba, nebereke ausamba. Moda se flande, to bernable boyozi ge pagale somaida bokoni bocho timda kon bomona timbana molawa bambasi timbana barngana bamduro abasi timba ama wembi mo songoy wana dendi wana ausambana flamne mbabo na nage din Islam to bele ba sitim ba matitim ne bade adini unkbogo nakna kile la dorna tim la dorna ebese malwala ledo nana lele yirwa endende wo yozi bede tim la donda namle